Pozdrav ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u novu epizodu Posla nakon posla. Evo, našao sam tanjuraču, Bosanska Dubica. Viđao jesam tanjurače Bosanska Dubica, ali ne ovakve izvedbe. Ove koje sliče Poltu. Evo, uzeo sam to pa bi volio nekad, kad budem imao vremena, to malo srediti, obojati, tako napraviti da to bude kako treba. Nadam se da ću uspjeti nekad. Pa eto, to mi je bilo zanimljivo jer, evo kažem, prvi put vidim tu Bosanska Dubica, ovakvu izvedbu tanjurače, to nigdje nisam do sad vidio. Malo sam googlao i vidio jesam da je dubica, a evo ovdje ima čak i pločicu, ali se ne vidi na pločici ništa. To jest vidi se samo DB20KL, nekakav broj i godište, a godište ne vidim, mislim da je 70, a 6. ili 8. ne vidi se, baš je udareno tu. Evo, danas je plan ovo tu malo sredit, ma koje kakvih strojeva i ovih drva, sve sam samo postavljao pa bi to sad malo probao dotjerat. Moram ova drva maknuti, ovu drljaču, i tu imam neka druga drva za istovariti, to jest evo one okorke sa čeze. Ove tanjurače što sam dovezao još, ovu i onu tamo leskovačku shrpiti, onu ramu od pluga i tako malo to posređivati. Vidjeli ste šta je ona mala radila sa prednjim krajem, a evo vidite šta ova velika radi. Evo, jučer me mrak i kiša potjerala, pa nisam završio
Pa evo, onda će u ovom videu biti 2 dana. Evo, ovo sam počistio. To jest pokupio drva, sad ću to malo pograbljati, ove korice i tako to još imaju od prošlih drva što sam tu cijepao i rezao. I ove letve. I onda moram ova drva istavati. Evo sad to malo bolje izgleda. Sad još moram samo ove strojeve malo presložiti. Onda će to tu biti malo bolje. Evo ljudi, to bi bilo sve u ovom videu. Evo, još uvijek su dani kratki. Sljedeći tjedan se pomiče sat pa će dane biti malo duži. Najavljuju napokon i lijepog vremena. Tako da, evo, uskoro će biti više posla, više videa, zanimljivih videa, tako da. Evo, hvala vam na gledanju. Ostavite like, komentar. Pretplatite se vi koji niste i do sljedećeg videa, pozdrav!